افدما كدريجا كو سرو كوماري تركيا رجب طيب اردوغان بانغا اساي كرنا بيوانديان لحكومة السورية بطيبتي لأسد كان أسد خو جراند كسرو كوماري سوري بشار الأسد شرط مرجين جرانداتينا بيشيا تركيا الجور تركي جرانا بيجمان مثلا چنا او مرجين سركا وكشاندنا هيزين تركي سوري وداوي آنينا لپشتريا جكدارين اوبوزيسيون سوري وزير درباية تركيا حكام فيدان لسر برسا هفديتنا اردوغان و اسد آخفي قوت اسد نكاربو پیش نیارک گرینگ یا سرو کمار وان باش بنرخینه حکام فیدان جه روزنامه وان را آخفی قوت دوی امریکا داوی لپشتگیریا حسده و یا پگی بینه اف هر دمه داخوزا ترکیه جه امریکا دبیجه يعني پیوندین موی وقتی خواستن باش نبن حتی که او آلیکاریش بو یا پگی بردوام دکه دم پارتی کو مزنترین پارتیا کردانه یا لگاله لباکوری کردستان و ترکیه دوی واریدا نرینا ویهیا قد نبه دخوازه پیوندین روش آوای کردستان و ترکیه وکیین ترکیه و باشوری کردستان باش ببن اما دوی بلتنه دل سر دوی مجاره با آخفن محمد کاماچ پارلمانتر دم پارتی جه باجار وانه لگل منه که محمد بخیراتی مرحبا دم باش مرحبا سرجاوي من كاك محمد مثلا از هر دمه داخيانين و هلوستا ود بينم لغور نرينا تا چاوا هندكارن يعني چاوا دكاره پيوندين تركي و كردين روج آوای كردستاني وكا تركي و باشور كردستاني باش ببا اندوی وارده دكارن چه روله ببينن بله ویکونجی دزانن دولت ترک لروجاوای کردستان براستی نکو تنلوه داره کاروبار خواه کارش در و یه پولیتیکای خواهش در و لسر تنبون و تنکرن کردان آواد که اویار کدره دردی که و انبیجن راستی درد که و لبر جواکی یکم من بیجن دروجه بدایش بویوی قاسی نحط کارن خالا یکم دقال روجاوا بکن یعنی روجاوا به 10 ساله و پشتی بیجن 2011 گنگشیا لروجلات نابین رودا و حیا سوریه جهات دوی دری حتی نها پولیتیکا خو لسر تنبون و تنکرین کردن روجاوا آوادی که سرویاجی دمک دریجه یعنی هم ایریشن الحریم دیگه هم هناك خالن جین حریم هاتیه داگیر کردن و هم بدخوازه کرد ولوی دری تنببن همچی دوی وارد ادبیجن دمکی دریج پیشان ها سال نوتی دا داویا سال هشتین دا وقتی که کردن باشور دهات روژه و دولت ترک پولیتیک آوان اب بدگوتن ام لگل آغا عشیران تکلیان نداینن وکی چاوا ایلو کردن روژاوا تنا حساب دکیرن و دمی باشوری کردستان جی کرد تنا حساب دکیرن تنی وکی آغا عشیر یا وکی عشیرتی لیدنیرین لی سیاست نتوی و ساتف ناگره یعنی هم بیجن لسر باشوری کردستان جی هلوستا سال نوتی یا هزی نو نتوی چواهات آوا کرن و دمه دادید یعنی و دمه هم دزانن özal سرکمار ترکیه بو پشتی و سلیمان دمیر سرکمار ترکیه بو لی نیرین کو هم بیجن لسر تنکرنا تنبونا کردان پولیتیکای به عراق را پیکنای و جنوب خواهگریان و تکلیه خال گل کردن باشور دارین حتی حاجی او تکلیه بردوام دبه هم بجم برد یعنی دیرو که دا هفت شتهانه هاتیه دیتن دروشتات نابین دا دوی سردمه دا که دجیه که لپارچه که کرد بینه تونکرین و داره پولیتیقه که آوا ببه نممکنه یعنی جبوی و خاصه هم بجن ترکیه گرد پیشیه دا کردن روجاوا ستاتی آوان هبون آوان قبول بکه لی حتی نهاجی ترک دولت ترک لسر ناسکرین کردان تفدیگره و پیشیه دا وکی 10 ساله تکلیه وان گل اسد خراب بونجی تنی خواسته که وان اسد هیت به وقتی که تجی کردان تنا حساب بکی تجی تنا پولیتیکا سر تنا کرنا کردان آوا بکی ام هر شرط و مرجان ام دخازن وره هفدیتن بکن امرونن تکلیه خوکی بره جارکتن آوا بکن یا اما ترکیه کاک محمد ترکیه دمک پیوندین خواه به پیدر باش کرن مثلا صالح مسلم لانقره بو لقلبر پرسین ترک هفدیتن پیک آنین چه بو جنش که و او گوارتنا سیاست ترکیه لهمبری روش آوای کرسانی
تشيبو وقت ام بیا يعني ام اف سياستك استراتيجيه تركيا انجي براستي سياستك نزيده دم دريج الهمبري روجافاي كورساني يعني دبكو مثلا وكا اعتراف في بفردك بروجافاي كورساني جبك يعني دخواد ام خوفيات ان بيراوان ام بجن هشو بيروا جره هون نو بكن يعني د سالن بيشين دا وقت کو جنگشيل لسوريا داس بيكر ودمي نا بيدا نا صالح مسلم نا جهازن كردان اندنج بوي وك هزن تروري اجي هزن او جدات نبوته كليه وان رهبون صالح مسلم بخاليچين صور دهات بيجوازي كرن انقره افيا همان دمرت شكل راست بو لي تكليه ودميجي دخواستن کرد و دری وکی هبونا کردان وکی ستاتویک دستی کردان بکیه سر آوانه دکرین جبوی که اسد تک ببین پیشکریا کردان دخواستن و نکو سر بیاجی هبونا کردان قبول ندکرین هم جد بیجن اوری اکون ها هونده دادشن نریه تکلیم لگل باشور دیرو که ده ودیتیه کال شکودری درکفتی حتی کجان آستهاتیه روجاوای کردستان پارچه که کردستان روی داره به هزاران سال کرد دجین کرد مافی وان یه هبونا وان یه ستاتویا وان هیه اویا اگر قبول بکنجی قبول نکنجی ستاتویا کردان روجاوای کردستان جی و دست کفتیه و لسگل وان کردین روجاوا تکلیه خواه برین یاسایی تکلیه خواه داینن ام بره نشت ددم پیشیا حکومتی ده برلمانه ده كاك محمد ده برلمانه ده هون هيزا كمزنن ده برلمانا تركي ده چاوین کردان لویا براستی نه تنی کردین باکوری کردستانی کردین روجاوای کردستانی جی چاوین وان لویا هم بکاربن پرساوان پرسکریکاوان در باسی پارلمانی بکن جبوکو بکیمانی اف آرامی یک دنابرا حکومت ترکیه و روجاوای کردستانی ده چی ببه مثلا و هولدا لقل برپرسين بلندين اك بارتي يانجي مهبي يانجي جهبي في مجاري قوتو بيش بكن بدي هون جد يعني دمك دريجه بعد نزل دمها روجا سياسه تركيا ده براستي چاره سرکرنا بسکریکا کردان وکی گوتن ته زمان ودید بخچلی هات سلاوکی دا گروبا دمه کو گره ام پیشی آشتی ترکیه نافدا ابا بکن باشه ام بکاربم دنیای دا آشتی با اخوه ام لوی دمه حتی نهاجی yani ام هرتم دبیجن نکو دروشتا ناوین دا بسکریکا کرد و کردستان هر چهار پارچه جی باکوری کردستان باندور سر هر چهار پارچه کردستان جی دیگه اگر آرامی یک آشتی یک براتی یک دروشتا ناوین دا آوا به ری و ریبازی و اوانه هر تم اموان مثلا هم به سیاست مدارن اقتداری را اینکو آخ پارتی را اموانا ام گوتوبیج دیکن لیوکی فرمیتید و گوتوبیج دات نیه چون دزانن حکومت پلیتیکا حکومت اجدر وای به گروه آخ پارتی پارلمانتو اجد میشه یعنی اموانا جاران تینن زمان راستین دنا با گروه آخ پارتی داجی ام دبینن به هجماره کی امکارم بیجن هجماره کی زیاده نرينا وان نرينا ما جداتر نينا جرت كرد ين كرد برلمانتارين كرد ينكو دناوا وان بارتيان دا جهد جرين پشتگیریا هلوستا ودكن يعني جي خمجينية براستي ام بيجن ام مثلا هاني برلمانتارين كرد كود نوا اق باتي دا سياست دكن اگر هلوستا خو به رنگی به رنگی که تاریب نشان پارتی بدن نشان اخ پارتی بدن و هلوستا اخ پارتی زوتر بگوهره لجی خمگینی هم تکارم بیجن یعنی دما جاران وقتی که هنک مجارتین روجوی مخابن ايكو زيدهي الهمبري ما دار دكفن اون يعني برلمانتريان تركيا يكردن انجين وصار بكرد خد حسبينا ابيا يعني انبياء زلالي بيجن ابيا جي خمكينيه اما جدال بيوان براستيدنا اخ بارتيه دا انسان ديمقراط انسان او يعني ام بيجن فان مثلا دا روشنبيل هناكو بمساله چاره سرکردن مساله کردن به آوایی که دموکراتیک ولی چاره سرکردن سر به مجرا هنی براستی مجرا روجاوای کردستان جی همان دمه داد روجه بده یعنی وقتی که مجرا کردان ته چاره سرکردن کردان ته روجه
خالا یکم روجاوای کردستانی یعنی هم جی روجاوا مدایجی روجاوا اقتدار ترکیه دایجی یعنی روجاوا آخ پارتی و MHP دایجی هم جی دبیجین اگر پسکریکا کردان چارەسەر ببه روجاوا مجارێکی مهمه وکی ام بیجن باندورا خال سر باکوری کردستان جدی که سر باشوری کردستان جدی که هلوها سیاست که ناف ترکیه دا وقتی کل لگل کردان آوا به افجیو باندور سر روجاوا و باشوری کردستان جدی که bu evi خاصه ام هر تم روجا بدن مثلا هم دزانن belki de şopin enji bütçe baca bütçe Türkiye droje vedat parlamentoya da her mijareda mijara rojava ya serekeye hem boyvan serekeye hem boyma serekeye boy çeşit boyvan serekeye vaki serida mgo ewl ser tunekirin tunebuna başur rojava Kurdistan politikaya avadike hem jil hem berevan گوتن اخوا سیاست اخوا رزیکنامه اخوا ددن پیشیوان اگر و مجاری دا بیکاتن اکچینه به مخابر روشتات ناوین دا چارەسەریه که لسر پسکریه که کردستان اشی لگل ترکیه نه ممکنه نه دیان کاک محمد هون دفکرن دما پیش دا شانده که بشین روجاوای کردستان شانده که پارلمانترین دم پارتی yani em bejin eğer ev gotinin daviyet rojava siyaseta Türkiye'de eğer pengavên pratik ve avetan ev tişta ku hund bejin peviste ku ne kuştene em bejin dem partiye yani peşiye da hükümeta Türkiye jder ve yeveji siyasete hamur rengi dengin siyasete tekili anj rojava Kurdistan'a dayının ama peşiye da gere pevajoya eğer dest bebike pevajoya çareseriye ki nu dest bebike bu pengavên pratik şu em her tim jitînin zaman boy ve mesela hani boy çareserkirini bi vere hani em her tim amade ne rêbazên me jî vekirî ne aşkera ne herkes dizane eğer ev mesela vekir pêvajoyekê dest pê bike em jî wê demê gotinê xwe nêrînê xwe nexşerîya xwe ji hem ji hikûmetê re hem ji raya giştî re em parve bikin. Wek şexs kak Mihemed wek jî parlamenterê Dem Partî te duê qenaetê de ku rêberê PKK Abdullah Öcalan biçe li parlemanê axaftinekê pêşkêş bike weke ku serokê MHP Devlet Bahçelî daxwaz kir îmkana vê yekê heye ecebe Yani vaki şex ez bêjim eğer ev gotinên siyasetê dirojevê de eğer samimiyet û rastiyekî wê hebe em mesela ne meseleyekê zor e yani meseleyekê pir zor nîne em bêjin em bêjin wê demê de rêyekê wisa ve be birêz Öcalan were parlamentoyê neyê parlamentoyê tiştekî cuda ye lê em mesela hani mümkün e zor jî be mümkün e biriya we wê biçe parlemanê yani biriya Dem Partî wê biçe parlemanê biaxe em vê rengî rastî lê nafikirin em bêjin eğer birêz Öcalan were parlamentoyê wegît hûn dizanin Devlet Bahçeli got bira were grupa demê de biaxive ji bo wê qasî em dibêjin wextê ku birêz Öcalan were parlamentoyê bila grupa demê de neaxive bila genel kurula parlamentoyê de hemû partiyan re biaxive Malata ava gelekî spas Mihemed Kamaç parlamenterê Dem Partî ji bajarê Wanê gelekî spas kak Mihemed